Kırgızlar sözdün güçünü özgöçe maýerişken, jada kalsa balany kursakdagı kezinden jaman sözdөн saktaşkan. Bay. Bulanda, Seyçi, bizim jaka konok gelekat, konok. Gelsin. Geldim. Arvan, hamanesen gelip aldınız mı? Rahmat. Жақсылықтан алдыңыздар, жағымдан тарта отырыңыз. Бүгін жақсылап сый көріп кеттіңіз. Рахмат. Кыргызды меймандостығын қараңыз. Оң жағында бір жастық, сол жағында бір жастық, башында бір жастық. Ай, кыргыздар, ай. Kırgızda konok birinci günü. Бүгін маға қонақ жаттым, қалырынч. Урматтым, жақсы салдыңыз бі? Бүгін дағы сый көріп кеттіңіз. Ой, жасты мазайып қалған бұ? Ал эми бир нече күнгө калган конок кыргызда Жүк конок. Maga konoktogун аябай жакты. Бүгүн да кала берейинчи, Кудай бергенин көрүп турмун да. Ай, жастыгым алдыңжы барып, жастыгым азайып калган го. Биринчи келгенимде 3 жаздык эле. Андан кийин кош жаздык. Менин жат берейинчи. Ал эми көпкө калган конок кыргызда Кел конок. Ай, benim ay. Sıyım getip, sızla katıp kalelekti. Geteyinç. Tuğra. Kırgızlar ушундай акылман эл болгон. Келген конокко сөздү тик айтып, шагын сындырбаш үчүн айткысы келген ойду, сөздү наркы менен жеткирген. Кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы эл болгон. Кыргыздын кооз жерлерине көз аткан душмандары көп болгон. Ошондой чабуулдардын биринде. Kança el kırdık. Benim göz altında kança el çok bolup, kança kalıp kırılıp büt boldu. Uşu kırgızdardı çok kalmadık o. Kana kanday amal tamamız. Emine deysiniz? Akılmanın genç. Kulak size hanım. Sana benim taşımam var. Kırgızdardı kanca çok varlısın ayrasını taktım. Kırgızlar benden 6 ay yaşam. Alar benden çoğu el olup. İşte var mısırım bilip gelgenim. Kokbalat hanım. Күндөр түнгө алмашты, түндөр күнгө алмашты. Билинбей арадан 6 ay өттү. Arvağız hanım. Siz aytkan tapşırmanızda Kırgız elinde 6 ay oldu. Elimenen el, cerimenen cer oldu. İyi, ayçı, emne gelin mi? Kırgız eli jönökö elemesek. Alar asiyet öyle ki. Emne asiyet? Bu Kırgızdın жүргөнү askaz oğlu buz eken. İçip jegen tamağı asel menen tuz eken. Kaптап келген душманга калаптары үстү экен дагы баягыда биз кармап келген 100 кызы тек бүтүн
аруу экен. Аруу дейсиңби? Кара ошо. Демек кыргыздар чынында эле турат. Этегин шамалдан башка ачпаган, эрлерине ок чанса аттаган, ак ниетин, абийирин, ак чейин сактаган, мыкты ургачылардан туулган улдарды кантип жеңмек керек? Тарткыла, кайда? Арыма кыргыз утман эл, ааламды көздөй учкан эл. Караңтуу түшсө башына, кайгысын ичке жуткан эл. Ар кандай заман болсо да, аркасын салбай досуна, бооруна бетеп кыскан эл. Нарк бузулса, Эл бузулат, нарк сакталса, ал сакталат. Көрүүдөбүз сиздер болгон өзгөчө ансамбль менен коштолгон көрүнүшүбүз менен биз кыргыздын 3 наркын көрсөтүп кеттик. Биринчиси бул сөздүн күчү болсо, ошол сөздүн күчү менен жада калса баланы курсактагы кезден тарбиялашкан болсо, экинчи наркыбыз бул конок маданияты. Ал эми үчүнчү наркыбыз кыргыз кызынын абийири болду. Азаматчылар, молодцы!